Lang sa kuan pa kanang ha. Di lanti. Hello perlok bait kumnu philong. Thrai phia sai khlang ni baro ki perlok bait ke bujuk sutenat ban page ke vlog jonga ki ba subscribe ke channel jonga khule shibun ni phima man wan biang cha kene ga video jonga mentah ni dia perlok mentah ni nyale seklama dah kena ke vlog nya bapak ada bakut kenapa video enjoy kenapa mengaruh yo ke jingkersan mah dia ya ngan ben i mentah di tempel tempel jonge bedon sa bri dengan lek sepri ipara jonga ipara bari jonga ila lek nadu beneng ila lek suai nga dengan so i ngarang sa marwe ta pe bapli ki blang ru kilek bam seklau asli por ngamju wan ngamju lek sepri ta ala kelar kelenti ndera nang kelenti ta nang ying yo i kini trip baro jongki penar baik baro kini segene ke area dap tangdu jongki penar baik baro ki jeka pentor ki beri baro yang lepat perlok dang don kini pentor ki pio i kini baro jongki khas jongki penar ki penar baik ki beton sine ki rep hali rep ke bahas sine pio i te kita baro ki yin beri yin trip jong ki try ki melik jong ki pentor ki hali te ne pio i ki labret ukubah ne man rep hang ne rudang don show ni ki pentor jong ki benar he ki snyang jong kiru ki don hantai pio i ki snyang te kini baro ki yin trip jong ki benar ki happy kisnyang ki pelang sene ne perlok finally ngalapui ha pentor jonge te kene go pio i kene fisari jong kuki tane don kaput ki kuki bat ke jonge te kan une bio pio i kene kaput nangne jong ki kuki tane pat te jonge kene baro kene pentor baro pio i kene perlok mensuang ngijuk rep kebah ni sebentar pada ngimju rep dire amat bah ke kebah kam ai ke jing mentoy ni hadu kata ngiyok ke jing mentoy teh na kata dau ngila ngimju rep kebah dire nadu spau kat ars kan mensuah teh kini baro kini kijeka baro kijongi baik baro kita ki lum baro ki jongi baik kita ki jeka kini ru kini parlok kini ki lum perlu pojorkan nu kajing itu nat kini ki jeka mo lingkin lagi kini jeka baro pi ya i perlu ngalarung ke area ke bedon kibri jongi ba jong kibri kini dem dere ki jongi kini baro jong kibri udah kini jeka yo i kini sna ki porba od ding kibri Krishna hangne pio i gine por deng kubrio Krishna nang kumne pio i ne ki deng ya i kan no ke jing tenat ki klaw bai ba peaceful lagi beri te ngalapoi hajam no krem te ngap ni pi no krem pe jing tua kendeu ne pe baik une perlok pejar baik une no krem tapi itu dok ha yo iki dok ha pun bagi dok ha baik kapor sini yaw le piwan ot dok ha sini no pio bagi dok ha le piwan sini baik une krem perlok kucing itu nak baik krem perlu ngalapui ha po ibri jonge
te pioi gini kibri badang temai ki badang arsnem arsnem mensua ngirit gini baik kumnu penjot ke leer ba ya gini ding bat ya gini kitempeu baik kumnu kita gisla kumnu piong kumnu kutai kesla sorry mah prolog ngalah kelet piong kumnu kene kesla baik kumnu penjot ke leer ba terus ni kepor bawan ke leer ba baik kumnu ngani timo baik kene kitempeu kumnu penjot ke leer ba baru kene kideng kitempeu gila sak penjot baru tem tangan kayaknya nepok sik perlu ngadang wat ya kicur klau ru le dengan yo longkom ki kono ngampi ngampi berkerting ki ongkom no tang bangat ni ti le dengan yo mo kicur di bedon sene kicur klau pet kumno ne udeng perlok igumno na try una udeng dit nyong dit pyong gumno nyong dakin jongnya ken kamni kamtung nyong dit na try ne udeng terus ni polbawan gitu ke leer ba teh pe uneru penjot temo di penjot cepo beri kibriu ya ngamen isu itu kita sekematang don kejing penjot kemeriang cepok beri te profesor ngarang sampai hane perjong telit yo iki perjong sini te dap barok ki body jong ki kejap barok perjong te dang lais ne mensua perlok nisa penjot kemeriang ki beri jong ni titip kene gen kita ke beri jong iki penjot kemeriang kejing tua kendau dengan itu kicing tua kendau ne mensua pitip pun ha kideng kitempeu kidon ne itu kena keceka kaba tua kendau mo mensua nong perlok ne baik baru kini keceka yoi baru daptang tu ki tempeu bat kideng ki bareng ba tam kidon ne tementa daptang du sin shar pe haden meledep tua kene kendeu daptang du sin shar king hne kunun le perlok kene te mon jongu bana jrong te imla ban le ya kenu te perlok ngalayo ke be kan sur klau piong kum nuk ne yang kumno kene perlok ni te dakin lokal jong ni te ngi ong kepeding te pipat piong kumno siapa komen yang ama baik keklau bak baik perlok tang weu beruru nonton re kibri kideng tebon tambah ketempiu teh nonton dah ayap lut baro baik nah try lek ke leer baik menjot dia perlok ladai kepor ban lek pai no siying te kini kicur ki mengayo kicur klau pe kini ama kini perlok piong kumno kene perlok nyong ke wang semen te kene kepeding te kini gen ngayo pe katnu kecing itenat kene ke perlok yang sek kene
Oh, keperjong teh perlok. Amla benong ti perjong kum kicerai. Teh. Adep. Ya, don tang wei bru sine klau kitip. Tang wei bru don sine klau. Lingam. Pen. Don bru tang wei sine klau. Lingam. Lanti. Baik unding pak. Baik. Kencok bening no. Teh ngan lek nang ni. Ngene lanti. Baik nang ada dang dangerous. Shushu kalitihan. Teh baik perlok menendon ke na tharai te perlok ndu menta ku don ki para kasih dong ni tiba pen ilang kumnya siklau tiba sna blok kumanga siklau te perlok kat kene ke jing tres dom jonga bagi ip sna video ip te siu ha subscribe kene channel jonga share ke video mah dapat kini juga baik keren baik oke terus kita tenang juga alat fight susah perlok masih tengoknya nete baik utai longkum no reaction yang kuno reaction yang oh balik ke skor jong on paint gitu oh tapi paint ke skor jong on balik kum tu merang siap mo ini usin rang mama paint mama besau bayong balik baru ceki kelar pio yang kini mesilur baik baru mesilur masih kan teru dan tambah masih nyatur teh don rene